diferente tipo de música, pero arriba un diferente album. Dus no tu cosa bruja en otro. You know? No, I get that. But toch kaya pati man yung tiki guidelines arriba album di manera aqui. Sì, mi che mi metti a day, pero no así no tampoco. No mister uit di manera Tem diferente maneira com base aqui. Ok, último viaje já acaba não se convertir com outro com seguro botin algum ano acaba de mundo de música, pero na que idade bo a começar eigenlijk com interesse em música. Ja, se vou perguntar a minha mãe, também sabe o feito de interesse. Eu que me canta Purple Rain, me dá subir as machine canta Purple Rain. Então, sempre me dá canta, então sempre tem um gente que guia-me com guitarra que conhe, pero tem minha porque toca ou canta, então, ja, me não pode tocar, dus me decidi me toca guitarra, então se não sigue, gewoon sempre toca, então, ja, se você não stop, então você com algo de mais, botar mais experiência dentro, então, ja, se não sigue cresce. Sim, of course. Nou, samen met een great patente die diferente artiesten kon eigenlijk voor de inderdaad hoben kaba, bopora di paraku tingwe interesse. Sí, definitely, sí. Entonces, ja, ahora me vieron más grande, me da cantando en inglés, ja, entonces, ja, me pick it up late, sí, me da también 20, 22, ahora me echt comienza by on stage que kost niet. Okay, nou 2022 prime of your life, sir. I say not too late. I say maar met hindi man the perfect age. I mean the juist late to cost, man. Seriously, late everything. Oh no. No, maar je ook maar zie je gaan tempo zie, dus nou landen like tenen te wabuk manier die baan, zie je laat kon smile. You can't do that. Pero en dan moet je the hard way. Stuff I'm pretty late. Alsjeblieft. Ay nou moet je the hard way na Holanda, pa bukong sige na ora. De 5 minutos prometa na hora. Se você chegar na hora, eigenlijk bota laat kaba. Sí, correcto. Na hora del trempang, na hora del laat. Correcto. Pero maneira que o começa a mencionar, já, para começar a cantar, para realizar como não por toca, pero seguro sim, que era seguir com o equente de cantamento, pero com eigenlijk boa trenta de mundo de música na boa idade de 2022. Com essa aqui abai. Ja, het tempo nie dat forma banda, dat probeer tocar and stuff, you know. Anto sempre me queda, you know, tra banda com diferente guy na Aruba, Adrian, Shrimpy. Anto depois dat tem sparkling tour competition, like a talent show, anto uma participar que sei. Toen sali die 3 lugar and stuff. Awesome. Dat is leuk. Dus ze zei dat echt cool, dat meneer aan televisie en stuff. En toen después, er ben Holanda, maar ze toca trouw, nossa lantumbanda llama Santanero, después elabira Roots Palmera, en después ja heen bij EU, otra bij Aruba, dus de band meneer Plaman, dus er maar, die like, you know, I want to keep making music, pero ja, dus maar, ting software instruments ao em dia que me correto. Do qual que boqueia. Sim, solução tem sempre. E maneira para mencionar antes para começar de banda para agora que como solo artist, que é a diferença mais importante Pablo? A diferença é que bono mister de hine nang como te diz approval na pavimento. Não, não tenho ideia. Nang aprobação. Good on you. Nang opinião, quizás. No, opinião tá ok, pero mas maneira se bagusta algo porque com certa maneira de cantiga, então outra bisa não, me gusta sei, me que assim outra maneira, so tem full controle de criatividade e maneira que abo que trahele. Dus tem me dat maneira muito, me tem band aqui, durante me maneira why would I do that? Was maneira. Pero ona gram me tá echt como de like, se botar trago outra gente, botinho botinho tem na conta que tem diferente opinião, diferente smaak, então você junto tu cozinhar tra algo. Então basically bobo comprar com cozinhar algo, tu ainda bem com ingredients, you know, bem que sauce que com smaak bom, então assim, but we hebben een solo artist dan to pas je boso. If you can make everything yourself, no? Of course. Bom espaço local que boqueia, então when you want it, então sei te local que tu pediu de sei. Sim, não compreendível, seguro que sim. Me te quer também comparable também com trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo sempre quizás toch bosaco por trabalhar magia junto, pero o processo para que llegue na magia é um pouco mais largo comparado com se bom mês distrair o projeto. Sim e não, pois não outro band
no te llama un band por nada, you know, you have Yeah. to like have a band, pues anto, Claro. botra ko, ano sa ting 8 gente, pues ako gente toca, pues blazers and pues. Dus pa ubing junto, tra junto, timbia imahe dame ko pada tocando, ting un break, anto muna miste wak otro mes pa subosa ka ba ko, you know, it's gonna be there. Anto, Yeah. dus is het hobby bonita, het hobby nice actually, met echt gusto say. Dus experience de say da hobby nice but ting. Claro. Pero na final, mitigar el otro pinay po mes pa trabu kos nang anto después di man okay, sa akin matra, may mesihin pa toka, you know, anto Yeah. this is the song, this is the way it's gonna be, let's go. Was that's what would be nice. Ja, essa é muito interessante. Diferença seguro e também great. E agora aqui com nós timbo Techno EP na Camila. Para que temporada nos lo por expecta aqui completo? Zij doen me pergunta. Ja, ook meeting, ja, nanta eigenlijk nanta basically klaar kaba. Okay. Dat is meer talaga mix nang anto lago hin master nang kikos nee, pero nanta basically nanta kaba dus met pa ora ko is zomer kaba, ja kaba en nanta klaar kaba. Nice. Dus ook meeting dos kaba na caminda, dus tas sali dia 5, dia 9 of no dia 6, dia 9. Anto kachura sali dia 3 riba Spotify. Anto mita kita sa kanang kada parisimang dus manimay chance ko nanta klara mita sa kanang, you know. Nice. Manera po mention ba riba Spotify? Kung hindi po hayaba riba Spotify? Body ko number? Yes, yun ang busca riba Tiki Masawa na tayami. Tiki Masawa. Si, tambe riba social. Si social Instagram, El Integran. Si ibya pa sa bagong tami di style blog o bolo hasi tambe como mane no echt backstory pero just pa elaborar un poco más sa riba songs ng Kuya Kaba Asali. Link dia sa akin tambe boto bay compartir un caminda of ti otra manera ko nang palogra yega na sa akin pa ora ko boto so fair. That is a pretty good question, man. No, si hena sige mir ba Instagram na po haya link inanang so anto na po les story nang dus mas kibina na holandês pero kasama de kibina papiamento dami pero ito basically conta story di ekacho comida ting pinibertje anto ekacho tata gewoon blaf in de coloscour anto ja boto kana ko net como sa grunya ja in de coloscour haya vergüenza que koning, you know, anto. Dus mas escrevi story no over kwet racista pero over ja koos kapaseli dus ito hoop je leuk amit haya pa lesa of pasamas die characters nang, you know, if you like the music. Sí, correcto. No, pensé, I'm very interested. Pensé, mi dilagami puntra paturas nang interesa pa que nos por haya información aquí. E maneira que é motivo de consampa nos sa si video call sa dor ko botan na Holanda. E pa nang guta na Holanda, ya ko nos compartir entrevista aqui também riba nos Facebook, riba nos YouTube, na unda nang porwag po perform. Oh wow, essa é uma boa pergunta. Mim não sabe. Basically, a band comida ding Roots Palmera, ela stop die existir pa so hen a muda en you know. Yeah. Life moves on. Happens. Anto, sí, dus is basically ela died. Anto ama decidi gewoon tra songs. And dus that's Pawoki is het lokaal ko tapasana met het handrano songs and also they pick up steam and hene ke wami perform it we komen ze perform of course pero techno album qual met ko boto by escucho okay of at least ik kan take links for the DJ is hij ja met singando toca dus como dice toca DJ no Sí, draaien hoe zeg je dat va começar assim a DJ. Yeah, right. Okay, começa assim a DJ. Dus para mim toca me mesmo techno songs, you know, and in between play the basic songs, good dus dingen voor me even de keer heen perform, but then it's gonna be DJ Tiki Masawa, I guess. Pero still yeah, exciting. Pero so for now it's gonna be songs on the net and the poscuche say of Spotify course na say, and you know if it picks up steam I definitely gonna do something with that. Pero a DJ of a techno vibe met baita mas liye because you know as a DJ that hende botanto claro toca and that's done, you know, you go buta ambiente del lugar. Buta ambiente ando halagat. Exactly the way it works. No, seguro Ivo Tiki Masawa, me que agradecido pa sine aqui bem join nos outro be pa in-depth interview aqui nang. Ko seguro I had so much fun.
Thank you. Me quiero bisabo danki pa again pa ayudami anto pa pumiputi interview kinang kubo. Kaya agradecido yan na rubo ko to escuchando or pa interesa pa escucha tiki masawa. Eri ba Spotify kaya stay tuned so to check who pa DJs 9 3 songs nan asali. Anto song ko tabi to ko ama links for the DJs pero bos gusto. Yes, I hope so too. Thank you so much. Y pronto nos